في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rahatil atiyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadi. Rahatil atiyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadi wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadi wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Dua bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka.